College Monivi Bro, Session 4, tapi sekarang mute now. Halo, saya akan ke video komentar dan di page oke. Saya kiba kuat ban keli jengkeli pila ban tag apa komen te kacat dengan sampai giron kam hai bede bat ka SSCGD ne de bat agnivir marbun bhag bakali te bede bat ke de pila ban komen dengan sa jubab iwe kan ba lai. Oke. Sarmara Shagawati ni kuna ke Agnivir pak Agnivir te kan mitkat itu minta 4 re te ka tarik pada la tikna ba kumang ada bataisin bahkan de be jauh September kan tarik itu kan 10 khalai September kepada jongka Shillong artu kan padon re te ka de ka narangikan te kan de hapo te ka caka tempat tikna re itu minta la kan de ha gohti hi jumare Agnivir ne kan de Shillong Agnivir barkamna oke. Hello Bang, ngalak miss oke. Oke, mentala setiyo kedai. Don lagi jang kam tengah melak mi video show SSCGD staff exam lano kento. Habe de bikini tekin pihak bele ban check bain napo official website but teng chatbon gipoi be hapo email ro lada check man kapor email de lada lada register so kan poi be email ini ki SSC kam SSC baro dari CGL ne MTS ne baro MLP ni go result. Okay, MLP result we have to wait for around maybe another 1 month. Maybe we'll wait for September. Dengan apa du September hari menta ta 4 are bro. Nick jarang sangma. MLP Nico result mula kali ga result MLP hi but we'll wait till September. Top list dari garu kategori okay we'll see. Ke jinimas simle sar medical kile ha kaju kasni ne kumno ke hawe de barkane nomor ba ngamla shuban timuntan re ka tu kapor ba penmi ya ka list ya ka notice te ki ong ba khanang bukan kloy kin ya le ha kaju hi kapor ban le bat ka medical bat emo nam ta SCGD te ba menta ba de ngam tip shu kin le be kaju kapor ne kin khot phawan de hawe kasni ne te hawe de barkane phap long ready rupa ya lade dokumen si baro te nomor ba katkum ka notice ba penmi ni kong ke ong ba kenang bakan kloy kam te pendep mare tu te ken le bat medical bat FA te mutla hablong ready mo te bansa lo hablong ready ten mar ba lada ken le medical ha katu hi ka sapu gohti hi mut ba ken le bet ha katu kasni te lada don re medical ken phawan yang next slash ni ne te phap sa ma asni le sniru ya kata te phap ready kata saya sila tangkap istine ban medical. Oke, kini te medical empat kenare tambah kila ban le lang haju ro. Maman kapor kim jule re haju ki phawan beng sah kawe ki ai tarik beng rementa namar nadu to kan notice bek pemi te ki shat ong ba kin le be haju khnang ba kan mi kloy ka result. Tengah try kin la ban le be haju hi teng hablong ready ya lade namar ba ka jimra de gohti te la ban le lang ban ayo haju ro. Dalit pet SSCGD hapra kayak ba baru ki dokumen dak layo ekonom admit card jung pila dap tholu dang tu kadur sautali admit card kane admit card kwa pin sprint phendra ki ID kawe ta ID te domicile ni important ha ki marksheet jong pi baru basukit baru ki baron kam kita bhabra bai tamba kata ka domicile de ka baron kam ha te bhab ra bai ka domicile. Oke, kile tang fiskal ne medical harus ni. Turu kaju. Apa dia berkata medical mana du pasdang la ada batai ba kin persyang man pendep kloy mar menta baik fin kan gaji mar ikut September te bai adu next year result ko sami bi hadu ki banai Januari dan Desember
te kenyele hiban penlep koloi kat bala te hablong ready bet medical kila ban lep haju hi kenari ban pawan biang aku kapor Faithful lindo bang ko tip kanus ni hab ne shagoti lada ngi la ban mare ya kan ek kampat ai notice remo kumno no kanus ni hab la ban mar ban ne dan mar balada kinle medical ka juga sngi te maybe asni lai sngi ru la ban chimpor marba saya don bet lada det medical sin ada kambiang kile remedical kawan yang selesai te asni lai sngi ru la ban chimpor te hablong ready biar kata ba hinsa arsenal sniru lada kile medical mo katkum ka notice tegi ong ban le medical lada kimle re mud ba phap wei bit saha ka wei kapor top list agar okay abai sar agniwir latiknas asam okay ya kane nyen habat abai hadu bandami biang sedaka wei ka notice tekat baka jingmi jongan ka notice ka ba ai kane ka rally shillong amdon re ki abi tanga po narangikan tekan HP hangtu narangikan ni jongka Shillong telada ki ay po Shillong kin sepen mi yang dakawi notis hadu mentaro 4 tip ra te yay up tuma kan dei su tambar jeng mare teng sapej mental ade August te by next week la de benyo hi te yay up mo ki bay jong agniwir ki bayo saupo kindon chance ne amsar habe kheba Kenya ka chance warba Meghalaya ka average kade bi ki saupo tam te pimla re banong don chance te nomor ba kidon ki ba fil medical kendon ki ba pas kendon ki ba he makro ki fil no te wanam kuslai kata don chance sulet be pendep jumare te lara je kum doro kande ki experience nam tajong pi filaban le bahabian ka next ndai bang lada ki ai la be baro ka jumare pen medical te saupo te ka chance don chance re ma wara last year 60 rupo tam kinang kiyo tetama mdum semre phila ban mla ban tip e ban jia mar ka change ben nos nem don tu is nem saupo ruyo te pimla ban tip pia ba ka border areas ne pia ba ka general ne idon hadu lai jai te shulai be ja phila yo ban kalat ban lek mere di ban lek be ada phi surtu ba phim ayurate pia ban kasong me happy kata ko ban lek mom lek kasong happy ya ke medical jong SCGD ki check ke ya ke ba kini te kan check lot baro na dong sadong kan check lot ada lam paso tikna LD te phia ban le ke shat phia le ko am tikna LD phibiang na te hapo civil hospital na no hospital ro ke shat shim ba phinle check up LD mo medical wanong ba phinle medical nam ta ka ai te kan check lot na phi kan check score kan check ke kan check khamat na dong sadong kan check telada phim fitting ya kata te phia lek chuan nang don por bam ta lek puk civil hospital dan kaman su sai ai te lek yang tu kan check ya phin dong sadong te phin satip ya de piduna ha ai phi biang ka ai ta ka wei haba biang nik jadak sama Hindi में बात करो Bante lang marthong 60 don chance ne 60 telah don chance ba bun ba 60 telah don chance lagi 60 te ka chance kala don ba ni bayo mare SSC bat agniwir ba ngalayo nagoti kumno nganlek okay habai de bat kini ki ba yo sagoti Tengmara kimpat don ka grup du mentaro ngala sna ka we ka grup nadu kisnam ki baladap spanga SSCGD te sabu ko to kaling te phin le kumno phin join ma to kaling te phin ya kren ma phi kitu ki ba yo kaju ka terken don ki ba yo spotter don ki yo khadar tare kan no baje pya ko di ma phi te habede bar jaka saru kiyeng khawat ina to hi le sharing baik kidon baik kiyeng giba pila ban share marlai spa lane ka kamera ka basan spa pila ne share marlai spa kindon baik pila ban sa ha khana para ne pila ban sa hang tu hajan ru nang ajan ni khana para berantu kan ajan ni hak tu ka CRPF maka dia hadu lat
USM te nang yo hi ki yang ki ba khamtat ang tu hi te ma la da bun te phaban e kham koloi phaban liwat te ki yang jaga sa te penyo baik ki ba sam spa te ki yang penyo baik tama la phi kepat ya don bun bru pi sharing te live spa no penyo baik live spa marway tang man thia te la ban lele ra pangalai no go tikum no man okay tu man ba Sinshar lang nyota sar nga ba yo you are hapendam em ya katuk baki ai ke SSC ba pasan em hadisi alarung you are tem non kam shoda plat kenal le ba phirung you are kategori te mo ba non kam shu ya ga h ne ga hard selection form ya katuk tem non kam shu te la pihak kena ba phi ha ba you are kategori tem non kam shu ko to ki ba yo 50 plus pade ka chance kalong gumnon rupo persen ka chance markane mla are benong pamta ka syong bet ka jing mare bat ka medical mo kata tama la khamdon chance i basan po tama sopo dan marba bun majority bahagi ba sopo sopo ta ka hok kaduna ha tama wadu jingkermen kadon bet kalan sar jong agnivir lano pa sar kinyo admit kan katum pa notice adu mentar lano kinyo admit kan ngan sapentip ngan ya cek ngapor singapore habe de agnivir adu mentar pa di admit kan re dengan sapentip habe de begitu samare hamadan ya sesurok mem taus nem tenmar ba kade po goti hantu ka jaka kan tangamadan mare surok mun surok re hantu tangam tikanare ba kin mare surok mar bahang tu po CRPF kahe bha ka jaka te hapo compound ni train pa mare te mla rabantip ma surok ta jinjar bani surok tu ta la wan mare be po madan hi tadi kum sha shilong nang don ki jaka ki bakam jangai kham yu kum kila mare surok mi sha goti te ma tu ka jan hapo highway tang mitkana re ba ken pa mare surok te ngatikan kermen bit ba ken mare be sha madan Shispa san punyo sentimeter ka hat ka dai shispa san punyo sentimeter nam ta ki st jong kan dot is no tak mau ba te nam ta kane don kam ka shell strat te we have ready lupa ya tu ka form heart and chest relaxation ro sanya po disi jem long non ma ba have long ready lupa am dei ba mar ba atau sini la da pembiang re la da kitlia pindu ba te kisnem te ki aipor ma ki aipor don bom ra re te ki ai hi ma ki pha kawan sumit biang te mar menta kade chego di pinjin jar ba te shulong ready be ji kita baro katu ka form heart and chest relaxation ready lupa kam dawir re ngatrai ban ne ka bawan leg asin laisin te baha ba Pak Tabe katu lek Pak Sanya po DC office haka district jong ladi dan man kamsup hadapan labiang ladam pan rom lelere tama la plong ready lupa Pak kane SSC 2025 jong combine 12 lanu kin pento exam katum pa dio notice re mentaro CHSL pa dio notice re MTS CHSL CGL ini kin hadu mentaro pa dio notice re tapi sayo asya ajing isya hapo email ki saywan bet kini te yele ban check email ane har number phone ro saywan message bet teradam one number phone te email te yele ban check in aga post ko kahajung UR pat sar katno webstar the west panyam UR hang ne kahap igi general ma om re UR kategori ki bun bhagi bastu bakala bong UR kategori UR mutba on reserve mutba kan habe general kategori te general kategori hapo apo kaneka SSC jadi kadai hispa nyopo sentimeter kema bahama hispa nyopo sentimeter iki senrang bada ikin the kadai hispa san punyo sentimeter kema ba kramo ada pide UR mekaliana UR ero UR kadai bet general kategori te kadai bet hispa nyopo sentimeter ya senrang hispa san punyo ikin the te kema ba kata ki ham nam hab ka UR kategori kema ba
Uniway ba Prapui Max Fast Preference Assam Rifle Don Chance. Ne telah Don Chance ba. Prapui Max telah Don Chance ba. Derak te kasyong may isa ka medical ba ka jimara. Telah pilih hai gitu telah Don Chance ba. Kasyong ro ka jinon post no la klet jengka Assam Rifle. Dadi bakam duna te lai competition ni. Yang malah da pimyo re haga Assam Rifle gi gue telah tikana ban yo bai. Te kasyong ka jinon post po Assam Rifle. MLP lano try your result. MLP da expect September Oktober saneng baik. Mano kan the apply SSC balik mara. Kibun hi ba lek mara kan the ru tamba amti brete ngan sabu kaling ngan sa ai kaling jong ka grup te phila ban share join tu te pnyekli mapi mano balik ya kata kasi kan the ni senang te pnyesna grup mapi magladon ko grup ma shu ban sena shibun ki grup janjar ba yang ban sena bun grup dengan tanggo we don lupa dengan sa share kaling di phila ban ya join penyakli himapi pergi hap kono tarik penyakli himapi ngalek kono to kali oke to ngasa share itu kali Esar lano yo kata certificate relaxation sobha reply oke kan ka form relaxation te datla janya grup ngasa send ha grup jingsha katu kadon behapo katu ka PDF jong katu ka advertisement kadon sha po do te nakatu hi phya phatan te la phata be katu sa print sa lek phasan hapo DC office magistrate ne di DC ru direct long mi magistrate long hi te kado phiyo phasan te ngam sa ai ka grup masa send habe de be katu ka form ru te phila ban phata be katu masa shina grup la dan apa Empower sa domicile 2021 dang long nem to habe de ba domicile hajing sisa ka domicile ada thok ba mo por apply ro la thok ba ka validity ka de system te tang ba amne le ra la da phira da bare mru la da makin ante kim tre re kin sa apply da goi ki ai por pi ba pin apply da goi ten re la da thok clearly yang tu ba ka domicile ka valid tang system te gidon ki force pedang mar ba gidon lagi jong dan ki force ko pedang gidon ki bom pedang te la da kim pedang kin sa ai lat biang pi ba pen apply da goi SSCGD live punyo mak te dona ba ka chan sastang ki bun ki ba sha reject ka jimare ba ka medical sangata hi live punyo mak te tangba onum du jengker men ya kata tangba live punyo mak te marmenta kala kham competition hamta mane compare bat kisnem r license menchua mane compare menta ki lasang ya pulikot lu bro lasang ya tip lu te live punyo mak pio te kala duna plan etang ba onum du jengker men re lebet but mare be jiwan mare ba pin you experience yang ledi kibayo 30 plus te ne wanda me ni bayo 30 plus kuno sa 30 plus te don chance ra tali lero a chance te janjar bawan yo marba na du snem mayu bangala kan mau banga pne gene mut ba bon me ki sapo plus da kuno ni ba bhabok kibayo 30 plus ki hap haga standard yo border ka UR they come don chance marba ki border UR ki duna maha ki barjala ke ngamo te gidon mitang khasi ti kam yo chance lan yang ta phi hap ke ST category te mder UR ken janjar ba Ham El Murad sir UR the don height sun 5 feet 6 inch kene siap convert ke centimeter ma 5 feet 5.6 kere kan de kan no centimeter lara marba ka UR category ke dai shispa new po centimeter mau ga ta ma te pick up convert you to kan no iba biang hun rompe san khandai point praban reu habere we can take ka shong ka jinon post mo lara no post plat
ini di kenthe ni sedang am tip tama kenthe da hawai de kenthe lada duna post kan hai ba ka jing competition lada bun post tem le ra tama kenthe khame duna bai te kenthe kan kham kiu ka cut off te tama mla ra man tip don jing men bai mla ra man tip e wan ja bang don ka chis pan rubenyo bat ka chess proper mat aja Isma rubenyo bat ka chess proper non visual te ka form high direction te ka dan kam na kan relaxation Alright, no still drive, so 62.5 relaxation of head. Abare berkane te kelak mega relaxation. Nah, coba nang 162.5, 157. Dan come back. Te pihak bang ready baik, 167 root marba 4 cross saya 170 te pihak ready baik, pihak don come baik turu. Te haji sha kisat page betang ka habere relaxation, kisat page betang ka seal tribe. Te tang ba pihak long ready marba village sadu shugoti kan mla reban tip ke ba kiri. Idon ba kipor ba kitlia ma. Te kada-kada pendiang baik. Kapa pimpat day hayu kategori te pihak pendiang baik ka form heart and chest relaxation. Mla reban tip ke ban jia ka tu mar tang maduna ka ba tentang la lagi smooth share reject no. Udah misal arjar flar nilai re da phira ram nilai re la kidon kam hadin la bisa select insa para biang da kawai pinsa apply panra apor ba ayuro nilai re tu katu bahaj span rupa point san katu kahaj span rupa point san kadai namta baro ki candidate shil tribe la de ki plain la de ki lum grilum ne kandai chispan rupa point san tenre namta ki north east pada ada mention namta ki shil tribe joka north east tang hapo north east baik kadai chispa san punyo kadai chispa rupa point san kadai baik combine markidon shil tribe ki baik jong plain ro te katu yakitu mera kan chim bade chispa rupa point san kan ta ka jing fa sa dokumen jongka agnivir sambor lang yaw nyao agnivir kinero ken satho hi te kinero ka ju hi phabron kam du misal mer kam marksheet kasten marba radi pas kasten radi pas ayu phabron kam gitu marksheet certificate phabron biang gitu seal tribe main phabron biang hiju hi dokumen kidur dan admit card hakapor bayu ta kita hiju kidur da kami affair bare jadi kaju hi agniviro Tagidon gibon ki dokumen na ni gibon ki dokumen itu. Dapat bah kata tak yang don benga kadon saka nangbuan agnivir. Dapat syo agnivir dah. Pat kita ki on merit certificate of don kam Sapunyuma plus NCCC certificate kum don chance kam don chance ini marba kin ai extra bonus mark certificate NCC tu agan mark kasyong kajong mo kin ai mark la kajong tu da la kam don chance kan no punyo mark naka NCC C certificate la ai shipo tu pila yo san punyo kasyong la ai san tu pila yo san potam pel kam don chance ham elmolot 5 feet 6 inches kena phap kheng mon in centimeter phap convert to 5 feet 6 inches in centimeter udon kat no today sa ayu de kat no Nyupsan first choice Assam Rifle dua mene prapuwe ite tur temu batin bun ma kiba bu first choice Assam Rifle
te marngatip ba kidon ki bayo shispa tamru telada kita ki bayo shispa tamru ki bu first choice asam refill te ayo completion ha asam refill kaduna pus pede asam refill nong tu bekalian mar kanan tamlele memories katur misal PRC minutes nem mara ajar poi ki moira tamlele ra pa nyalong ba ka ngom nemo kidon lagi jong jong ki fus amdere ba pa tapor ba bilaj kimla remen amlele re tamba anda la di por ba lejon ane anda pila khot yang ban pa verify ada kim accept kin sapa apply yang da kawai tapa amlele re tamba ka do misal ka valid tang sistem ya kata valid tang sistem temnelera bakila peni da kim tre kin sa ipor temnelera da kabarim belum nelera we mene kli shapanga marit okay me ban blok sar ya ka on merit certificate ne yin lek pan sobhai thu nomor bangam tip ne ngan pan ha tu connect on merit certificate phila ban pan sorar shnong ro pasna la san sorar shnong ro kayo phila bakala ban balik ke turut malada thong tu nane phila la phikwa ba yo na po disi office ro phila ban lekpan te tengman tang no sundar shnong ro dan kladon hang tu ka PDF jong ka advertisement kladon ka tu ka ayu habe de kini dokumen te hang tu ada tho ba na khamar ba kane sya tang no sundar shnong ro kala balik on merit certificate dengan sampai bahab yang gini habe debat ki dokumen jong ka agnivir dengan sampai bahab yang next ibun bahagi barang asatin adu taro sarang aku tu kapor apply kan submit re NCC certificate kum no kapor PSTGV plus mark em ya kan etam laong ren marba hapo ayu kila pan baik na du to kapor bagi pan kil at lupa beng tu kamak ste mentah hadin bade ngama suban ong lakin at max nem ha wede berkata ka NCC certificate joki te mlele re shura baik ha kapor ba verify dokumen joki peni baik la ki ai la rim ai te labiang mlele re mlale re nomor ba la da kapor ba ki pendap kila pendap lupa na du to kapor kem pendap te ngam tikana re ken accept tang ba shura je kumno ki accept pada Agnivir lano kin mare Agnivir nong ba kan debi September katarik ba kilabu hong tu pada expo du kalai September tela la kipen kala ai notir sa kawai te sayo biang na kawai nya abiang minta tayo hi na next week ting saya abiang na ka hai 161 yo nem bos kamare yo belim yo 161 ada 157 deh ka hai Agniviru kidon ka relaxation te hakaturu kila ai ka juhi ka form relaxation apo agnivir tengah sobatai bahabiang habe de bar ka agnivir sarlano ipen mi result jong MLP kat kom ka jing antat jong pi nomor balai kaslam manta habe de jong MLP nomor ba abon plat kitu ki application tela da kram kora ka application kala kalau sabai mar ba kila accept ki application te kin penbet shoy gitu te expect by September last week lada ki kloy plat by September lada ban release lada ki kloy lada kim kloy te maybe December ta tama kila om ma kin nilai ba pen kloy po lai banai tengin expect by September te ramla September te ta tamla shuban tim 163 hable relaxation pen biang lupa wan kan pat ke 170 sejrong dan kam by relaxation first choice CRPF Spanyol Hulai height and 20 years ka habu UR no hapo R flies name tapi hap ha ka UR kategori mo mahapo R flies name mdere tam ya R flies name ha katu ka tarik ba phi apply ya kan post bu porba kelas date kasmi Desember te lada katu ka kin bu kelas date kum ka date jong asnem man kinsnem mud ba pidi bandai hapo jong ka art fulai snem ada hapo jong ka art fulai snem te pila rong bai jong ka
UR kategori. L ni star ringtone. Ispa nyu apply ba art place name. Tapi hap kan mau pada ya tarik buat ba last date apply. Tapi adap nam dap hapo ka art place name. Meneri man tam singi de. Sarkano minimum height jong ki kente Amerika hawa. Jong kente ap pe hispa kanong tu. Adap ai. Ah. Silotrap candidate notice kente kandai hispa sau punyo point san. Hispa sau punyo point san jong ki kente jong ki sendrang hispa san punyo. Taga minimum height. Sa ribok langsting sa jong agnivir long ban check marks kane bladap em nyo ara klam ai notice da banai ngadap check ngadap login abede bekine pimyo ara marks klam penira te myo ara yo tengah ada ban peni tema myo ara ngadap check kanusin sa po don chance kini keju kada ba bun ba gi bayo sa po ta ka chance ngadong lupa ba don chance tang ba ngadap ong kanusin ba ada bio sau koma kapo SSCGD habe de mentau snem ko ka chance la duna ba tama pimla revan tip yo don ki bun ki ba mla ya kamare bun ki ba duna ka medical bun ki bamlej mare ro la dai kara stu asam ja thaj ban lej antaro plus point men shwa mare shillong ya bun ki balej manta mare shgoti la thaj ban lej dadon boyo khamjangai se kataro kimlej shu te rang don chance shu ma shong kataro normta kila kat kum ka kiba laj man mare ang hadu kilai ko a lai play mak kinang yo ban lej mare te yo don giba absen yo don giba tip manare ba ki pas lu te kadang lano pun mare jong SSC haba ngadap ngadap ai katu ka kaling ngadap batai la yo admit kan te kasdang nadu ar pratik agos mo jong SSC jadi kasdang nadu ar pratik agos ter hadu September te sa check no ya ki admit kan de mentang 4 yo re ban download te pinang yo tang ban check ya tarik ban page ya kajaka kan no tarik no baji te kan sotok bereng tu po ba kata-kata tarik pila ban download ya kan admit card ka jong pi mentang pala ban download sa share kata kahe haj an share silak session okay ngasa share katu te mikla pulis ta apswa ngasa ngada batai tu kapor ne nama nang kalibiang tengah sabatai biang gua bam ta snem la le lang bat kapet bat PST ne kumno expect bakin le lang bai la dap ai notice no basdang makin pendep kloy te le expect bai bakin le lang haju kapor tengin sepej katu hi kapor adu bentar empat yo notice re ba kin ai ben ko notice ba kin nomle la kajong re hadu no basdang le dap ong lupa ba kin le lang bai haju tengin sepej ba kin le kumno mar kilong ba khnang ba kan dep kloy no ka kan ne ka kum recruitment tegi ong ba kin le lang haju hi tengin sepej pada kin le lang nam le lang na nal krim his par post NCC first choice summary fill Naxal district ayo lat kana apo isnem haj span of planet lat kana ayo na pass on national lat kana ban yo ben Miklaus New Delhi kumno kane kala mi tarik exam am kane Miklaus New Delhi masuk kumbala penmi Arhan Hajong 63 ST category any chance for SSCGD yes there's a chance but it depend you are from border area or you are from general category but 63 there's full chance Aryan Hajong Sadon em ki basha reject medical jong humgat habai debat ke humgat humgan ban miklia pulis jumna re ba ban sha reject ka hum ka medical ini te jumna re ban sha reject te ora sha reject re kenapa mi lese tamam jumna re ban sha reject khamtam miklia pulis ne ju don re ba sha reject stang la kumno Mohan Kumar Asam se check कर
Samsan London Hope, Lipton, Samsan telah London Hope baik. Oh, nuwi komen. Sa kin penon kam RFID sarmta kilong kum tahi kin penon kami giong te in page pada kila un penon kam marba la ra knang shadu sha gohti ek sentar la mele umtai khna man kloy la milot ki kerteng tu marba bun man kapon ju penon kam re ta deng ta ches mare kelum bet te menta te la man le RFID. मोहन कुमार आसाम से चेस चेकर अरे na medical part jing mare kile continue ne gibu tarik kane ka shongan shubu hakatul adep adep te lada ki ong ban lada kile ru melirin marba kidon laka jong giban le medical ru te lada buntan kin bu tarik ru lasai pawan yang lasai kata melir kamda slam re haki kispam da ayure eken sa bu ben kala ban sim asni lab sim lai sniru lada ki yuro Lipton fifth don't chance yes fear. Ka medical kin penong go tine na tang jimare sethi. Haru menta ngalong lupa ba kat kum ka notice ba ki ong ba ken penle lang haju te ya kata ka ban change din mamla re ban tip te insentif hakata hi ka por ada ki ai ka no notice man pen kala la ne ken ai medical la ka jong te ken sa ai jing pen tip hi. Ki reject nem ladas new punya GD ladas new pelat kin reject baik. Ya ban pa leka cek lupa siapa kali ni doktor hadukan no kata kajing ayu jung pi gibnyan along man ta man penayu ngatai siapan le lupa rum tai ndre la palat plat tekin kin reject baik kemudian jiktip oh kata tu ngalar bang pas September seneng i anum ta tem kulit tem anang kerang slam 56 kumno ada prabje ke kaju turu kaju nok ni gineru kan cek baik nok ni la palat plat te pindu kinum syara Mayra ya ka home guard certificate ki ai bonus Mayra ada mention lupa ki ai bonus tang ka NCC oke anyway ba tabon mare link do ngabon mare asam rifle Shillong arjar psau kimpanre kumgata kahaj laksion ngadan chispa druplai oke te ngadapong kumne to kine gibe barma kadeba last year mare te ngasiong bai ban ready lupa mar mamta phio mare sha gohoti himla arbantip lara kipan pi te phin le kumno Shillong ready kamda wir be ngatrai kata nada kasyong sapi beda la phimkwa banong ban penbiang ro kasyong api hi na tamba ngasu ong lupa ya tan marba lada kin reject te pitang na kata te phin la janja mar habere ber kahat te kin petang na ka estiru la biang hi te kidon ki por bede ki icon himaki mo kisnem ki bada kidon ki ba la de per le mereka de per dokumen kum tu an check kahat e baro Tigdan gibang biang ki aikot himaki ki pasan kawan biang teman tahu snem badan mar gile bantin kloy te pimla ar bantin kuno yo ki mai por yo miur ka ban biang lupa de da pan te pila biang ada ampan ro biang kata shulong ready kan ki aknevir kim kidon kam Filipin nasar ngam kan maur bagian pana Filipin te ga yang pana Vietnam kan maur kan am sa check bah mehi shadap habere ba kane pana Filipin am sa check bah ngam kan maur bang pana Filipin
tefani pede jong esti kedai shispa san penyo wang han ngada bang kata shispa san penyo jong ki shinrang shispa nyo sau penyo point san jong ki kentei kata jong ki esti not is kategori hapo not is pada ni penyo shela sar ki reject em jong agriwir ngi kibami nyang mong khmat bat kibami shinro banyat ane te phiap lana palat la palat plat te pensha reject baik lana kamra dei thana du kata-kata te mlele ra te phiap ban cek doktor lupa yu lupa dan bai umta te la over la palat te ken yu baik SSC don kam free SSC don kam ra tang itu ki dokumen ki baron kam kasten ki dokumen ki certificate phi baro syura baik kan ba fidon sport certificate don ai ra lo di kita baro tang kita ba Filipin don kam ra don kam tam kata kata misal ya kamen lan yang tagi we tagi certificate ki sil trabitai baro idon don bok walang post driver police nang slam ne kaju hi baro kini kam police te haju bi baro mio ra laga jong em halang do 135 yo na sam refill la yo la ti kana 135 te la ti kana bi yo nyo ko para tip preference ke ero kat bayo to kat bapio penyo gini yo 60 plus 70 plus mo tang lalapi ai ka first preference mabun kiba pumeklia ki ai asam refill mo te lalapi ai asam refill lagara ka asam refill kaduna posan pinyo be ti we ki CRP ITBP pinyo be gitu hi kin theba kar ba ya hap kata ka cut off kin panhal baik nomor ba hakta ki bakhambon pos hangta pen hap lada pinyo re first choice lade kin yo be ka second and third choice pinyo laga yo ben kama ka chance ba pinyo kam mane pila don chance ba gini nyo po rupo sejero dikarya polgasna video dokumen bandra oke yang sasna to sensyar lang nyota sapoi mak choice border district rung UR la khamdon chance kadon hub ha ka UR kategori marba ngaladep check por manus nem ha kebade ya border area UR kategori khamdon chance ha de bat ki ha ka general kategori mar bha ka UR kategori am border areas khamduna ki ba rung ka UR mar bah ngi khasi ngi khamduna te kidon beki kiwe gi barjala ki bay urung na kiwe gi meru ki urung aka UR kategori takadau te ha general kategori de ki abun takadau hila hape competition UR re ka border dai khamduna te don chance hub ha la ki sopo ka border area UR kategori pi kadon hub man ede ST te la jenja Thomas Langstang ni bomut ban dap art place name how December dan have you nem kane art place name kade ha katu kapor ba last date pan apply amdere mentamo ha katu kapor ba last date pan apply te ha katu bar last date apply